Cilj trećeg po redu performansa studenata Prištinskog univerziteta je da se ukaže na položaj srpskog naroda na Kosmetu, ali i na jučerašnju odluku prištinskih vlasti da košarkašima Partizana ne dozvoli prelaz preko Jarinja. Mi smo na ovaj način danas s ovim performansom pokazali svetu kako mi vidimo tu međunarodnu arenu u kojem se bori naš narod, kao i narod, tako i naša država. I tu ste mogli da vidite ko za koga navija, ko je na čijoj strani i videli ste jedan taj, pod znacima navoda, fair play u kome se mi nalazimo. Pa poruka je kao i prethodnih dana bila simbolična. Želimo da pokažemo i narodu u našoj državi Srbiji, a i građanima širom sveta u kakvim uslovima mi živimo, da privremene institucije samouprave u Prištini brane čak i našim sportistima, da dođu da pruže podršku srpskom narodu u ovim teškim vremenima, tako da videli ste i konkurenciju koju smo igrali i uopšte nije bilo ni ravnopravno, ni fair, daleko od toga da je bio fair play, a što se tiče samog života studenta u Kosovskoj Mitrovici, on je za sada na zadovoljavajućem nivou. Predstavnici studentskog parlamenta su obišli sve studente u studentskim domovima, oni su za sada zadovoljni. Verujemo našoj državi koja nam je obećala da neće nijedan student ostati gladan, da će grejanja biti, međutim kako se bliži zimska sezona bojimo se da mazuta neće biti zbog nametnutih carina od 100% koje su prištinske vlasti uvele. Studenti su za sutra najavili novi protest, istakavši da neće prestati da upozoravaju međunarodnu zajednicu i Evropu sve dok najnovije mere kojima su ugrožena osnovna prava Srba na Kosovu i Metohiji ne budu ukinute.